دمسالا هاوینê dema gihandina fêkî û şîniyê xwarinê ye û di van dema de şîniyê devera dêrikê digihe bazarî û bi nerxekî erzan têya firotin. Şînîfiro jî dibêjin şîniyê niha tê bazarî zêdeyê taqeta deverê ye û tirê nînin ev şînî derkeve û li bazarên ji derve were firotin. ها خضرة بشكل عام بو هافين يما دقتيا اما انتقام ما جمتي ارزان بوا اخبار سرچي بوا باش كي فقير دخل و فيجي جرفتي بهايا فيجي جرفتي بهايا وبضاعات جمعي المنطقة ما زحفة بس كاسنا بكري كاسنا ما ادري كده منطقة انما فالا بوا بس بضاعات زحفة اسعارينها باشا الشباش بصديبون يروب 25 بسهايا باجان بصديبون تصديبون يروب 5 بشلايا خياري منطقينا او شي ارزامنا بصديبون صدو 5 بون يروب 5 بشلايا بزو 5 وڵاتی jî dibin bandora rewşekî zehmet û aboriya xirab de dixwazin kelopelê xwarinê erzan bibin û hinek jî razî ne ji buhayê şînî û hin jî na. اسعار منطقه الفر ديركي قال لك باشا واسعار ارزان انت فاهم كوتشا بالنسبه وضعي انا ملت تيدي نار ماني كل شيء نار ما نزلوش بها ئاگرن بەهای تشتێکی نەداخستنا مرۆڤ نێهەنە حەقێنان وارەنینە بخۆن ئەس ڕاستیە جوێرت بێژم سات خۆش والله يعطيك العافية Dibek û erzaniya şînî bibe cihê rehetiyê li nik hemwelatiyan lê cotyarên şînî tu kes bi êşa wan navehese û tinê ew baca vê yekê dideynin. Nexwasim got tu alî nînin got bi awakî rêxistinî û dadwerî şîniyê deverê bigihînin bazara. سپیک آیا ما چاندنی خواهد کرد ماوی خوشان ما گلک زحمتی دیده کرد لی پیشی شینی ما چی بو و ما گو امی وجه امی جیب کنه امی رکن دیده که امش خراب بفروش امی بخون مدید زحمتی که زحمتی پیش آمده کرد یعنی ارزانه که بشکل که غریب ارزان در کرده سوی یعنی خساره خونه درخست حقی کریا ترملا خو کیسکی ام دکن ام تخن تیدا حقی وین دخل یعنی بیا 4 روز 5 روز کیسک خیار رکن دیده که کیلو 3 ورقه جمراتیه 3 ورقه سه ورقه داینه سرجی حتی من کریا دکاندار و یه کیسکی خواهم درخستیم و ها میزنه اف خوی وی اردی دفج قراج بر ارزانیه گوز نما کارم آف بدم از شغل تیده بکم درێژاهیya salê de tinê di demsala havînê de nerxê şînî dadikeve ji ber ku paldan li ser şîniyê deverê tê kirin. Lê hin corên fêkî li bazarê tinê bûye ji bo dîtina çavan li nik malbatên hejar. Nemazek û kêlowa kerezan niha li bazarê ta bi 1000 lêreyê Sûrî tê firotin. İsmaîl Elî Ark, Dêrik.